Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bidurukum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudjawi Kramo Palembang. Alhamdulillah pada hari ini Sabtu tanggal 17 Rabiul Awal 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 September 2024 Masehi. Mari kita bersama melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Sobirin Agusci dan imam akan dipimpin oleh Ustadz Abu Yazid Bustami Al-Hafidh. Dilanjutkan kami sambada sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Hamid bin Umar Habsyi dan pembahasan kitab Al-Manhalul Latif. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah untuk kiranya dapat dijaga sendiri. Dan kami himbau para jemaah sekalian untuk dapat berkenan mengikuti rangkaian doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudjawi Kramo mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا صفوفكم واعتدلوا بسم الله الرحمن الرحيم الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس استغفر الله استغفر الله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية المباركة الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية المباركة الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود سلام فينا ربنا بسلام وادخل الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 بحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله 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 لا رب العالمين على كل حال في كل حال بنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم جملنا بالعافية والسلامة
وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. آمين يا رحمن. آمين يا رحيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لهم فيها سبحانك اللهم وتحيات فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين.
الفاتحة إلى سيدنا حبيبنا شفيعنا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى الإمام المهاجر إلى الله بن سعد بن عبد الله وإلى رؤوس العظم الفقيه مقدم محمد بن علي بعري وجميع ساداتنا آل أبي علي مشاكل الأرض إلى مغاربها ثم إلى بكرة علماء العاملين والأولياء الصالحين والأئمة المجتهدين والصفة المحققين والفقهاء والمحدثين فاسعين المحلل أواهم مشاكل الأرض إلى مغاربها خصوصا صاحب كتاب سيد الوالي أبويا محمد بن عبد البعث المالكي وجميع المذكور اسمهم في هذا الكتاب ثم إلى أباه المتقدمين في هذا المسجد خصوصا مؤسسة المسجد الشيخ سلطان محمود بردين وأصولي وفهم وأزواجهم وذريهم توسل إليهم بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة واسم الجنة ووالدينا ومشايخنا وهديهم أنباتنا وأنباتهم وأنباتنا اسمنا أجمعين عامة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة الرحمن الرحيم إياك صراط الذين أنعمت عليهم الضالين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحاب الميامين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وباشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات والمستمعين الكرام bersyukur kita kepada Allah SWT atas limpahan rahmat nikmat karunia-Nya sehingga siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hadir di Masjid Agung yang kita cintai guna melaksanakan kewajipan kita sebagai insan muslim muslimah yang baik salat zuhur berjamaah yang tadi dirangkai dengan beberapa bacaan zikir dan doa dan dilanjutkan dengan salat sunnah ba'diyah dan sekarang kita menghadiri cawisan rutin kita ba'd zuhur setiap hari Sabtu yang membahas masalah hadis. Semoga semua rangkaian yang kita lakukan dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah yang diterima dalam ridha dan rahmatnya. Amin. Allahumma amin. Tak lupa kita sampaikan juga salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat umat dan zuriatnya ila akhir zaman. Ma'asyiral hadirin wal hadirat serta pemirsa yang kami cintai, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, terlebih dahulu saya akan bacakan apa saja yang terdapat dalam kitab panduan agar Allah memberikan berkah dan manfaatnya kepada kita semua. Amin. Qala Sayyid Walid Abuya Muhammad bin Abdul Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ta'ala fa'alna bi'ulum bidal amin. Bab ma'rifatu man tuqbal riwayatu wa man turad yuqbal khawr thiqah fi dinihi wa riwayatihi wa huwa al-adl al-dhabit. وقد تقدم تعريف العدل والضبط في الكلام على الحديث الصحيح. حكم الرواية من أهل البدع ترد رواية المبتدع إن كانت بدعته مكفرا، وأما إن كانت بدعته لا توجب الكفر وكان لا يستحل الكذب ولم يكن داعية لمذهبه فتقبل روايته.
Masa hadirin wal hadirat serta para pemirsa yang berbahagia, kita baru saja menyelesaikan bab yang cukup panjang yang kita bahas lebih daripada 5 kali pertemuan, yaitu Mukhtalaful Hadis. Bab membahas tentang hadis dan zahirnya berbeda satu dengan yang lainnya. Namun itu semua sudah kita tuntaskan, sudah kita selesaikan pelajarannya, keterangannya, tinggal kitanya apakah masih paham atau enggak paham. Ingat, mesti ingat, mari sama-sama kita selalu mengulang-ulangi pelajaran kita agar ilmu yang telah kita pelajari tetap akan ingat. Pada siang hari ini kita akan lanjutkan lagi, namun babnya sudah baru lagi, yaitu ma'rifatu man tuqbal riwayatuh wa man turad. Di dalam istilah ilmu hadis ada rawi diterima riwayatnya, ada juga enggak. Berarti ada kriteria. Yang paling penting ilmu hadis ini namanya SDM, manusianya. Manusianya yang berkelas tinggi dari segi agama, kecerdasan, kejujuran dan seterusnya, maka akan diterima. Tidak serta-merta orang meriwayatkan hadis diterima enggak. Sebab ini pasti, ilmu pasti. Bukan kaleng-kaleng, bukan asal-asalan, bukan semau kita, enggak. Ada aturan, ada tata tertib yang harus dimiliki seseorang bila ingin meriwayatkan hadis. Ya. Bahkan kadang-kadang kata kita jelek, kata kita perbuatan enggak jelek. Tapi kalau menurut ilmu hadis, bila ada orang-orang berbuat seperti itu maka tidak diterima riwayatnya. Contoh ringan, kalau kita berjalan tidak pakai songkok, itu kita berbuat amal al-khasisah, perbuatan yang menjelekkan kita. Nah, itu menurut ilmu hadis, menurut ulama hadis. Jadi kalau inti nak meriwayatkan hadis, tidak berkopiah, tidak terima. Atau berjalan sambil makan, nutup es, ya, atau bawa empek-empek jalan sambil makan, terima. Oh, ini berarti tidak bisa jaga diri. Bahkan saya dulu pernah bersama guru saya, kita berangkat ke Mekah, Madinah. Abuya, saya bilang, Buya, kita berhenti di restoran makan. Enggak. Nah, Abuya kan guru saya ahli hadis. Enggak mau makan jalan. Pada restoran, kan sepanjang jalan tol itu, Mekah Madinah ada restoran, ada kafe, ada rest area. Enggak mau berhenti sholat, oke. Atau dia makan bak minuman, di mobil dulu. Tidak mau di kafe, tidak mau di restoran. Nah, kita merusak nilai ahli hadis. Jadi minum di jalan itu dia terima. Kalau kita mereka hadis, kalau makan ini kita ini sambil ngerokok, main HP. Kalau saya nggak modern, sambil jalan sambil buka HP. Banyak jadi korban, kena motor, kena mobil, nunggu cagak lah. Nah, itu manusia itu tidak diterima dalam ilmu hadis. Ya. Itu al-adl, nanti insyaallah kita akan bongkar. Jadi kalau kita cermati, kita amati, ilmu hadis itu sangat detail, sangat hati-hati. Kenapa? Karena berkaitan dengan syariat. Hadis kan kalau kita urutkan istidlal kita kan pertama Quran, kedua hadis. Nah, kalau hadis ini main-main atau abal-abal atau kaleng-kaleng, nah, bisa orang enak-enaknya aja, kan sembarangan. Makanya ada kriteria, ada persyaratan yang harus terpenuhi oleh seorang rawi hadis. Tidak mudah. Makanya di sini ada temanya, tajuknya ma'rifatu man tuqbal riwayatuh wa man la turad, wa man turad. Ma'rifat atau bab pembahasan tentang manusia
yang diterima riwayatnya dan ditolak. Di sini katakan yuqbalu yuqbalu khabaru thiqah fi dinih wa riwayatih. Orang rawi hadis diterima riwayatnya ya kalau thiqah. Thiqah itu kalau menurut istilah ilmu hadis itu thiqah itu mu'tamad. Pacak dia pegang manusia. Pacak dia bertanggungjawabkan kejujurannya, kebenarannya, kesalehannya, keilmuannya, kewaruannya, kezuhudnya, pakam semua. Tidak main-main. Nah kalau orang seperti ini, pagi ngomong ini, sore ngomong ini, tak bakal terima. Pagi ngomong iya, sore ngomong tidak. Mana itu? Pakam. Orangnya apa? Pakam. Baik di agamanya, ahli ibadat, tekun beribadah, istiqamah, tidak melenceng, tidak menyimpang, tidak ngarut di agama, tidak macam-macam. Ya. Dan dia menyampaikan sebatas kemampuan dia. Kalau tidak mampu, dia menyampaikan. Kalau kita lihat zaman Neo ini, bukan kapasitas dia untuk berbicara, dia ngomong. Bukan kapasitas dia, bukan hak dia untuk ngomong tentang agama. Ngomong ngaco. Kapan dia belajar agama? Di mana? Makanya di dalam ilmu mustalah hadis tidak semua orang bisa diterima. Ada kriteria. Kriteria agak berat. Sebab yang akan dinilai ini hadis. Kalau abal-abalan, kalangan siapa yang melihatkan hadis? Makanya ada hadis maudhu, hadis palsu, yang tiba riwayatnya, yang ditolak riwayatnya. Itu semua untuk membersihkan hadis Rasulullah agar tidak sembarangan orang berkata, agar tidak semua orang mau bercampur dalam ilmu hadis kecuali memang betul-betul dia memiliki kriteria yang sudah ditentukan oleh ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Jadi agama dipandang. Kalau orang tidak salat, tak terima lah. Atau salatnya ngaco, atau salatnya agak lambat, itu ada nilai. Puasanya, bukan hukum syariat. Puasanya, salatnya, ibadah-ibadah yang lain, ini nilai semua. Kejujuran beragama, sama duma, sama jalan sama. Tidak kita kan mampu ya. Kadang-kadang depan buang sholat nama khusyuk dan lambat pas rumah kalau kilat ada rukuk dan sunnah tidak sunnah orang yang lihat hadis sama bahkan dia kalau dia sholat dewan pun dia lebih khusyuk dia merasa bahwa dia dipantau oleh Allah dipantau oleh Allah manusia nak mantau tapi Allah yang memantau Allah yang tahu nah dia jaga hatinya jaga angka ibadahnya, tetap apa yang dilakukannya, baik di hayat ramai maupun di sendirian, sama. Kalau kita lain, separuh kayak khusyuknya, doanya panjang, tak nangis pula. Belakang orang, tahu-tahu. Itu kita. Berarti kita belum memenuhi kriteria yang diterima riwayatnya. Banyak celah, banyak hal, banyak yang ternodai kehidupan kita beragama. Yang paling penting kejujuran. Jujur, itu nomor satu, jujur. Sebab kalau tak jujur, bahaya. Anak ingat satu cerita, dan saya ceritakan ini, masa Imam Bukhari. Imam Bukhari kan tinggal di Bukhara. Bukhara itu maksud satu wilayah yang ada di Rusia. Nah, dia kembali ke Irak, nak nanyakan satu hadis. Bukhara Irak itu beberapa bulan jalan kaki atau naik onta, beberapa-bulan. Cuma nak memastikan riwayat. Imam Bukhari datang dari Bukhara ke Baghdad, ke Irak, jauh. Demi keaslihan, demi kejujuran,
demi kebenaran, datang Bukhari tanpa segan-segan, tanpa takut capek, tanpa takut nak ketemu. Zaman dulu kan tak ada komunikasi, tak ada telefon, tak ada ini. Ya, nombor-nombor pas temu ya, alhamdulillah semua. Tak nak ketemu. Sementara perjalanan berbulan-bulan. Ya sudah, berjalan nekat. Imam Bukhari nekat untuk menanyakan kebenaran hadis sama seorang jada'an. Datang makalah di Bukhari. Berbulan-bulan untuk memastikan hadis satu. Kalau Imam Bukhari kan punya kitab Jami' As-Sahih. Imam Bukhari enggak pernah ada dalamnya dimuat oleh beliau hadis hasan. Jangan dhaif atau palsu. Hasan pun tak kati. Kullu sahih. Makanya beliau menamakan Al-Jami' As-Sahih. Kumpulan hadis sahih sesuai standar syariat. Sesuai standar ulama hadis. Jadi Imam Bukhari. Jadi jangan Imam Bukhari menyusuri dari tempat dan gunung lewat laut lah sampai ke Baghdad, Irak. Nanya, aku nak ketemu sama Syekh Jada'an. Ada di Irak. Oh, kata di Baghdad kata dia jauh dari sana. Subhanallah, ketemu orang tahu. Dari Irak sekitar 60 kilo lagi. Kerana Imam Bukhari tekad untuk ketemu sama Syekh Jada'an, maka naik dicari sampai ketemu desa terpencil di kaki gunung. Dia tanya seorang kampung sebelah, kenal tak Syekh Jada'an? Oh, dia sana, rumah paling pojok, banyak kambingnya. Apa kerjanya? Dia pengembala, dia ahli hadis dan mengembala kambing. Dia susul dia Imam Bukhari. Ketika sampai ke rumah Syekh Jada'an ini, Syekh Jada'an lagi mana? Di belakang mana? Lagi mana? Dibacakan sama Syekh Bukhari. Oh, begitu dia begini, kambing dari gunung itu turun. Ngebu dia. Sudah. Imam Bukhari dia tutup diri. Tak mahu masuk dari belakang. Atau nanya atau jumpa langsung di peternakan dia. Dia ke rumahnya. Depan rumah notok. Ternyata yang buka pintu, yang ini keseban ni Syekh Jada'an. Ketemulah dia antara Imam Bukhari dengan Syekh Jada'an. Assalamualaikum, ngomonglah tujuan mereka datang dari Bukhara gini-gini. Tapi Imam Bukhari katanya anak ni ada satu keraguan. Nak memastikan Syekh Jada'an ni pernah tak mengeluarkan hadis dari guru kau langsung, atau katanya, jangan Imam Bukhari tidak mau katanya, atau barangkali, atau kira-kira. Imam Bukhari tak. Kalau kira-kira atau katanya kalau salah, Imam Bukhari tidak terima. Ya, aku dengar. Ya, aku mendengarkan. Ya, aku melihat. Namanya istri. Aku melihat. Aku mendengar. Aku merasakan. Syekh berkata semua. Sebelum aku nanya tentang tujuan aku ke sini, aku nak tanya dulu. Tadi, waktu aku ada di belakang, engkau ya Syekh Jada'an lagi main ini ya? Aku minta dia jauh, inti dia jauh. Apa lagi Syekh ni? Apa maksud inti? Apa maksud inti? Syekh Jada'an, aku ni pengembala. Takut kaget gembala aku ni dimakan serigala. Kalau aku nak ngecek kambing, cukup tak jumlahnya, aku panggil. Dia faham. Kalau aku ini berarti panggil mereka nak makan. Si kambing itu faham. Insting bilang, ni Syekh ni, tuan rumah ni. Panggil kambing, jom makan. Nah, aku nak bertanya kepada dia, waktu kau panggil kambing, imbaskan namanya, syar kau, coban. Kau nak ajak makan,
Apa nak hitung kambing kau? Maaf, aku tadi nak ngecek kambing. Utuh tak kambing? Ternyata utuh kambing. Lalu kebiarkan lagi kambing. Kau nak makan tak? Tidak. Oh kambing itu maaf. Asyik jangan. Aku tak jadi. Aku tak jadi mengeluarkan hadis kau. Kau sekarang bohong sama kambing. Besok bohong sama kawan kau. Besok bohong Rasul. Besok bohong Tuhan. Jadi lebih baik aku tidak mengeluarkan. Batal. Datang beberapa bulan menempuh jalan yang terjal. Tak ada pesawat. Masih zaman lama kan? Zaman bahla. Demi keutuhan, demi tidak kebohongan, tidak kepalsuan, Imam Bukhari batal saja membuat hadis. Kenapa? Karena dia melihat betul bahawa Syekh Jadaan berbohong sama kambing. Bohong sama kambing ini. Tidak terima. Nama bohong berhenti. Kata beliau, sekarang kau bohong sama kambing. Besok bohong sama bini, bohong sama anak, bohong sama tetangga. Besok bohong sama Nabi, bohong sama Tuhan. Kalau anda bacanya, satu lagi ya, contoh. Maaf boleh. Ulama sufi, kalau anda baca kriteria mereka, kita tidak boleh mencaci setan. Setan. Ini boleh. Lebih baik engkau tidak menyebut setan. Lalu, apa maksudnya? Kata mereka, kenapa kita melarang orang-orang yang masuk ke tarikah kita as-sufi melarang mengatakan setan? Agar tak terbiasa lidahmu mengucapkan setan. Sekarang kamu ucapkan setan, setan. Besok kita tunggu, setan. Kalau lisannya terbiasa mengucap kalimat setan. Besok tidak mustahil. Lidahnya bisa terpletot, bisa tergelincir, mengucapkan kepada temannya setan. Jangankan orang lain, banyak mak bapak mengatakan setan. Nah, kalau terbiasa mengucapkan kalimat setan, jadi Imam haulai as-sufiyah untuk mengantisipasi jangan sampai terbiasa melontarkan kalimat setan, jangan mengucap kalimat setan. Kecuali baca Quran, baca hadis. Tapi kalau bicara tidak usah. Takutnya terbiasa ucapan setan ada di bibir, ucap terus. Kebini memang setan, kanak memang setan, kemudian memang setan. Itu sampai mereka itu untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi seperti itu. Ini luar biasa. Ya ulama-ulama seperti dahulu tak bisa kita abaikan, nak main-main. Mereka serius. Mereka subhanallah menjaga itu demi keutuhan agama. Makanya manusia atau ulama yang diterima riwayatnya agama benar, tidak menyimpang, tidak merasa bisa. Kalau tidak bisa, kalau kita ingat sekarang, wong tidak bisa, apa bisa? Dia style, bisa kan? Hari ngomong seenaknya aja. Ya. Yang dia bodoh, tapi kalau memang seperti itu dia bodoh. Tapi yang lebih bodoh yang melo, dia bodoh. Melo ini bodoh lagi, lebih bodoh dia. Kata guru saya, kayak yang buta. Wong buta kan kalau berjalan nggak apa-apa. Kalau kita nak selamat, dia memang buta. Kalau tidak buta, sama-sama kita terjun ke jurang. Itu bayangannya, ya. Jadi berarti kita harus ikuti orang yang benar-benar agamanya itu masuk pertama sekali. Ya, orang yang membuatkan khabar, orang siqah yang diterima agamanya benar, agamanya baik, tidak menyimpang, tidak menambah agama, tidak macak-macak, tidak sekendaknya baik. Kedua, riwayatnya.
Dia tidak sembarangan. Ada wong unian, ahlinya. Tidak sembarangan juga mengambil riwayat. Ada yang berkelas. Kita tengok ini, maksudnya banyak guru. Ada guru punya riwayat, sanad deh. Ada yang bersanad. Dari kita nak ambil guru yang bersanad pun, nak hati-hati. Sanadnya kemana? Sanad dia kemana? Ada dasar dia. Latar belakangnya siapa gurunya? Dia nak tahu jelas. Oh, sanad beliau ni riwayat beliau si. Ya. Kalau masih ngambang, masih abal-abalan atau masih remeng, tak terima orang. Itu semua akhwat demi untuk keutuhan, kesucian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak pasal main-mainkan. Tak pasal sembarangan. Tak pasal nanti ucap-ucap. Ada kriteria. Kalau anda bisa menulis kriteria seperti terima. Kalau enggak. Itu yang dikatakan. Wahul adil. Insya-Allah nanti kita akan bahas, kita buka tuntas makna adil. Adil kan, kalau bahasa Indonesia keadilan. Keadilan dua macam. Keadilan ada untuk menjadi saksi perkara, ada keadilan di bidang ilmu hadis. Beda. Jadi insya-Allah kita akan buka tuntas masa adil dan adalah. Ini sebenarnya sudah lewat. Waktu kita belajar hadis sahih, di sana persyaratannya ada adil, keadilan. Ya, keadilan ini bukan keadilan dalam sidang perkara, persaksian, bukan. Ini maksudnya keadilan dalam riwayat hadis. InsyaAllah kita akan buka, kita akan bahas, kita akan tuntaskan makna adil dan dabat. Singkat kata dabat itu artinya orang pintar, orang cerdas, orang yang ceketan, sejauhnya ceketan. Maksudnya ceketan. Maksudnya dia dengar satu kali dari guru, langsung hafal, langsung lengket, langsung dia ingat, bisa menjelaskan lagi. Contohnya Imam Syafi'i, ketika ditanya gurunya, wahai Syafi'i, kau ini belajar main-main. Ya, Imam Syafi'i, kita kalau sejarahnya, kan waktu umur 10 tahun kan ibunya ke Madinah untuk belajar sama Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Imam Syafi'i ini anak yatim, buntu, tak punya apa-apa. Buku dah kati, pensil dah kati, pena dah kati, baju pun seadanya. Tapi Imam Syafi'i himmahnya kuat, alim dia. Waktu belajar Imam Malik, duduk di mojok, tak ketahuan kasih buku. Mojok. Tapi Imam Malik memang guru murabbi, jadi murid ini pantau semua. So, kalau anda ingin tahu guru itu murabbi, kalau sudah ngajar, dipantau tak yang ini. Apa ke depan baik? Tanda guru itu bagus, dia langsung aja kanan, kiri, ke depan, ke belakang. Dia ada main tawan. Yang tidur, yang kelakar, yang ngantuk, yang main, yang hafid. Ingat, banyak teman-teman kita duduk di belakang wong, main hafid. Dia hadir. Nutup itu mana? Imam Syafi'i perhatikan, Imam Malik perhatikan. Tetap. Itu Imam Syafi'i ketika itu dia belajar, dia kasih buku. Pensil pun kasih. Tapi dia ni luar biasa. Dia buat main. Tapak tangannya, buatnya buku. Tapak buat dia buku. Pensilnya, udah. Ini, tunjuk dia. Cintanya, udah dia. Kuping dengan keterangan guru, dia nulis. Imam Syafi'i, Imam Malik memperhatikan anak. Imam Malik belum kenal, anak baru. Apalah budak ni, main udah ni, main udah. Saya Imam Malik tak langsung tegur. Usai belajar, dia panggil, wah taat, wah sini. Kenapa kau main? Aku mengajar, kau main udah. Tidak, Syekh.
Aku nulis. Kau ini. Nulis apa? Nulis. Nulis yang Syekh ucapkan tulis. Mana? Imam Malik tengok tangan Imam Syafi'i. Dah kacik. Ada Malik. Tertulisnya. Rupanya karamat Imam Syafi'i. Baca. Letak sama Imam Malik. Ya Syafi'i, agak. Dibaca. Hadis pertama Anfal. Hadisnya ini. Hadis kedua Anfal. Hadisnya ini. Waktu Imam Malik ini luar biasa nih. Kau siapa? Mulai kenalan. Aku ni datang dari Mekah. Pengen belajar sama Tuan Guru. Nak minta berkah. Nak minta ilmu. Oh ya. Kau siapa? Aku Muhammad bin Idris. Oh ya. Mana ibu ayah? Ayahku meninggal. Ibu, waktu hantar ke ibu. Sudah, ditampung oleh Imam Malik. Akhirnya oleh Imam Malik kenal. Imam Malik tu kenal raja ilmu, raja duit. Imam Malik. Kaya ilmu, kaya duit. Akhirnya semua fasilitas dipenuhi oleh Imam Malik. Sudah, kau ikut aku. Belajar yang benar. Belajar yang benar, ya, belajar yang baik. Aku semuanya tanggung jawab. Ditanggung semuanya masalah. Akhirnya Imam Malik berangkat ke mana-mana, tenang dia. Ada wakil. Ya Syafi'i, malam nak pergi. Majlis ni kau ganti. Ngajar padahal berapa lama, dah lama dia belajar Imam Malik. Kerana memang sudah dasar ilmu yang ada. Dasarnya ada. Memang sudah alim, akhirnya percaya guru. Ada. Itu kisah singkat. Imam Syafi'i sebagai murid, Imam Malik sebagai guru. Semuanya pakar. Tapi tidak sombong. Tidak sombong. Tidak ngasai pintar. Kalau ada orang ngasai pintar, tidak saya lembek. Tidak berkah. Aku apa yang pintar? Jangan bodoh lah. Sombong dia. Tidak. Lihat Imam Syafi'i, Imam Malik, alim pakar semua. Imam Syafi'i 7 tahun dapat Quran. Kita 70 tahun tak baca macam kulit Quran. Kulit Quran baca-bacanya. Kulit wen baca-baca. Baca Abatasa. 70 tahun anak mati. Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Quran. Muatak sudah hafal. Masya Allah. Ulama-ulama sebetulnya pakar. Ya, mudah-mudahan kita dapat berkah, dapat manfaatnya dari mereka-mereka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna fima yanfa'una warzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa la 'adzaba alayh bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.